Situacija kulminovala koncom novembra, keď pre blokadu rachunku firma vecej nemohla nabavjať horivo, ta robotníky pomoć pohľadali opre skupštini opštini Verbas, ktorá im tedy dočasovo obezpečila horivo i porušala prevarky za prenahodzenie riešenia za východ toho ešte vše državného podprijemstva so s problémoch, u ktorých je už rokami. Naftna industrija Srbiji ta i drugi menši dobavljače blokirali rachunok toho podprijemstva pre veljki dlustva, a jak jedna pričina blokadi navodiše prave i tužba robotníkoch, ktorú oni videli jak riešenie za nevyplacený primanja. Jak doznávame od okončovateľa dlžnosti direktora toho podprijemstva Čedi Subašića, s ohľadom, že podprijemstvo i dalje nema sposob za podmirjovanje s horivom, a i prevozky u podlim stanu, okončeni bešedi so okolnima prevoznikami i so jednim z njih, podprijemstvom Dunaj prevoz z Bačke Palanki, potpisani kontrakt o dilovno-tehničnim sotrudnictve, ta chvíľkovo toto podprijemstvo so svojima prevozkami okončuje prevoz po linijah javnog prevozu, pokreše nje najde rješenje za horivo i pokreše prevozky da kuz nje privedu do šora. Prevarki za rješovanje krizi, u ktorej še podprijemstvo našlo, še voza každodnjovo i nje zna še poklja firma hodna tak funkcionovac i keljoju dzelji od stečaju. Toto, čo še robotníky boja, to odkazi i privatizacija firmi, s ohľadom, že ona jedna z ritkých firmoch takoho typu u državi, medzi tým zo zopštini doznávame, že tota opcija ešte vše nie rozpatrana.